Verovatno mislite da vam je za četvoročlanu porodicu potrebna ogromna bašta. Naprotiv, možete se hraniti za 100 kvadrata, ali je potrebno da ispunite 4 uslova. Prvi uslov je pametna parcelizacija. Dobra parcelizacija vam omogućava da pametno iskoristite prostor. Drugi uslov je da neke kulture iz bašte izmestite upravo na ledinu, odnosno uzgoj na travi. Krompir se najbolje uzgaja na travi i izbacite ga iz bašte na travu. Uz krompir izbacujemo tikvice, tikve duge loze koje fantastično uspevaju na travi. I na ovaj način dobili ste makar 6 sperma modela za kulture koje se ne mogu uzgajati na travi. Treći uslov je da pametno biraš sorte. I da li ste znali da vam 3 gnezda visoke boranije daju punu gajbu hrane? Zato ako imaš malu baštu, biraj visoko. Četvrti uslov, vrlo važan, da postaviš dinamiku smene kultura. Na taj način na jednoj gredici od 120 cm možeš puno kultura da uzgojiš. Ovde već imam praziluk, grašak, blitva, sadnice salate, setva salate i rotkvica, kupusarice, mrkva koja niče, mladi luk i rukola.